Kinong yalam ka Northeastern Hill University Students Union ne husu kilapan pa bagi union kamdan jeng persya IA ya ke National Education Policy NEP ke bethamai. Nrai hagane ke senam governmenta ompat day ban penteri kam ya ke NEP kam tam hababon ki college ke empat long ki bakloi ban penteri kam ya ke policy. Batkan kata ajur ki samla pulih lada penteri kam nadu ubnai banwan. Finance Secretary ke Nehusu Usamla Mandor Ding Do Swear ulang bagai union kekerjaan ke jing penteri kam ya ke NEP namar gidan bon ke jing mentoi bat jing bha hendraya mentahi ke samla pulih ke mat jing lada penteri kam no hau nailar namar bagi samla pulih ke lada banshem admission hai ke jing pulih boper bat ke jing ai admission ke lada ban kod bat gidan ke jaka pulih ke belada bru ban sedang ya ke kelas jongki bat ke samla pulih ke nak ban siu syu ki wei bat ke jing siu ha ke jing pulih jongki Mandor Ding Do Swear ulang bakaru komle jong Vice Chancellor ke Skul Ba Nehu kapani Syai Kedar ba shimla train ke benta ke baha kamiat jeng samla pulih ndai na ke benta ki brio ke badan ha ke bor ha Delhi bar ula pedan kam yak Skul Ba Nehu kum kerensan na ke benta yala desimet bat ka Nehu su kan yang ban persajur Kinong ilam kene husu kila berngem belada Vice Chancellor uyai beteng ban terikam ha kene kerukom. Kendawa ban pa weng no Vice Chancellor bomenta bat ban pentikena bantung no da Vice Chancellor ban kene kejela. Uni unong yalam kene husu ula keno ru bo Vice Chancellor ula rai ban penterikam no ya ke NEP hala ke jong kamon. Namar ha ke jing yalang jong ke Academic Council ke belalong ha ka khat khandai trek jemang. Kampat cim satya ya kanu kudo karai ban penterikam no ya ke NEP. Bar kila don ru ki jing ai jing mot bade ban penterikam ya ke NEP ha ke senem pulih arhajar arpusau arhajar arpusan. Ila discuss pang ke NEP ba kan kalian jung kiro ki empat snow ready ban implement dan kalian jung kiro kila pa artist na sha UVC ban num implement shwa ke NEP ha ka bai dei mentaus nam de la dala prepare shwa in up do la sim snam de la dala ada prepare no shudong kanang ba gin ladangi implement ki menta kan jinjar kelai ki kena ro ba kinum su tho ladang su tho bai ki kena kin hoi kai biang ban hikai ki subjects nomor kidan ki multidisciplinary courses te kum bangila tip banaka ya haka meeting ba khnai tarik dong ka academic council ka khnai tarik me kila ya decide ban kila approve ya kitu katu kan ki kitu ki multidisciplinary courses hendrai haka notification mi po office VC siapang kini ki courses kam ka khlamnya tali nomor ka don kalau pandai ka jingle kerki haba kwa ban implement ni kan ki ya ka NEP te haba ekran ni kataru nakaliang jungi ikwa nong ba ka admission ya kini ki syaki UG courses kalau ada nadu benai Jun te hendrai UVC menta ukwa ban implement nadu 1st of August te haba ya ka admission kila shim hapo jong haba pet ya ka refer na ka prospectus ke barem te kumno menta sendat hikin implement no ya ka NEP nadu August kin change menta ka courses ka bakil ada ban penwi ka prospectus dan menta ladang yang kira ni kata mungkin haban kena haban siu extra fees namta kena extra additional courses dekat kan mora ajik shibun ki kena ru kamtam ki wan neki balong underprivileged mangila manong subjects kum ka multidiscipline courses ki skill development courses te ngani tu ipi kum ki kena artsam cuma ki shim subject sociology ki hab up ki subject kum napo commerce na napo science te habangi perkhat kidan ki colleges ki ba kamtam na nokondam ki badon tak ka stream manu ban penikai tu ki subject mata shimut uju nong kai sociology penikai ki subject jonga ini jonga subject science wat subject commerce kami hak mata habak hadu ini kajing safa kan student dali tho exam kim tip gamreng khndo hadin pat kinsa hab drop hadin shisnam arsenam ki hab drop kata student habak hadu te mdi tak taru kajing kli bangi kwa manbu ka deba kat ngut ki principal ki bawan haka tu haka meeting ke bala perlong du vice chancellor kan ngut ki principal ki bawan napo Garu Hills kan ngut ki principal ki bawan napo West Jantia Hills na East Jantia Hills but na West Khas Hills namar kumbangi la pekte ki bon ki principal ki badena Sorsilong ti ka decision kalau mek tangah pring shani te menta kum ka St. Edmunds College, St. Anthony's College kila ban rai tang maki ki wei colleges per ki bang biang bagi dong kai ka kata yu khna haba khadu te ni ngam ni thupi nyim shim ong ba ka NEP ka sniu ni ling ong for NEP ngin implement NEP ndrei pat
kajing ras yung vice chancellor berkalak palat pun mentah August mentah tangki kena kim tip kum numan apply ki subject minor ini ki major subjects ki DKA minor subjects ki DKA ki subjects kum ki ini ki multidiscipline courses kini ki skill development ini courses ki dan ayung dah po kim patip ya ka bereng kendo syllabus kalau kumno te habak hadu un kata hi kena ngimlong manwara kerki wanra arajar atpusa opsan ni manwara sendet menta kamlong ne wat ka sarkaru kala pensyai hakashti balak kala pha shu vice chancellor kala ong kambhara manwara kerki menta timli tangkataru kan ke ini kuni vice chancellor ko bagi la batai ki press conference tu ba ula le don bor siapa palat mata kibriu kila matong ba don we professor balami mo ba kata academic council kam la man rai ke NEP ngan itu IP ini academic council dawan su president ru umla man le dal arahi ka academic council umla man le wat president ru ti ka ini la pen kam bor academic council bakan le lut ya ki baro ki bayadai bat ka academics temta khamtam ban shim gani ka rai ka bahe man one implement gani ka new educational policy kan kita dari bambyang ki infrastructure ya bakadu kajing safa gani lain kaba kajing keran jongi ba dia di education minister menta kalong kaba ilaong ba ka state jongi ru menta kadang prepare ya kan education policy rengkat bat ke NEP ba nakata kadau nakaliang ka sarkar kila pha ka sti artli sti sha vice chancellor jong gani hu ban pensanga swa menta sunam kenang bakin yo ban penbiang ya ki jing dong kam namar ba kan education policy jang me khaliaro hoi klarem henrei na kaliang jong ka sarkar kla persang ban pentmai ka mentak la ya kla don ha ko progress but kani education policy ka batmai jong me khalia kumbala ikran bat education minister kalong ba kenia petlang rengkat bat ke NEP tementa sa ko wairu kalong ba haba kajing implement ya kani ke NEP la ai la ya ki college ban jit la da kin implement la ne kin nam implement te kani kawan ra kajing yapat hapadang ki khna hapadang ki college ki bala biang kin implement ki college chanong kenong ki pampat biang kin nam implement kani kalong kajing pen yapat bak kajing thmu jang WC lani kajing le don bor jong WC habang ipet perman bha kapau bau kwa ban penyapat hapadang jongi te henrei nakaleng kani usung im kwa re bang ngin yapat ngin yawan lang hajo bang ngin yapat ha namar kumbang ilaong ngim persya ya kani ka new ya kani ka national education policy arjar arpau henrei kalong ba ngipen pau ba kajing persya ba ladau implement mentau senam dibayakran ni kata ngila ikram ke sarkar ba kan ya push kat bakala man penbiang shock infrastructure mata ti kajing kran jungi ka sarkar kala da ka basai kala ong ba ini ka like ka preparedness mata kan ni ka decision kam dia ka baya kunlum nang baro ki bor badan ki authority ba la man kan ni ka bor ko asim ka ini ka rail asim marwi hidu vice chancellor wat ka sarkar ko ang hana ba ini ba ka ini kan ni ka jingle jong ka ini ju VC ka along ba ka balak long palat te wat mangi du nakaliang jong nong ki student ngi ba ka ini ka jingle ju VC ka along authoritative tan ka along layat dictator ki ini kini ki ngikwa man convey lembaga press ka media ba kum ki principal sene kum kini ki ini ki stakeholder ki baper jong ka ini ka jelang jungi bangin ya mi smart bangin ya teli bangin ya ini ngin sai khot ka meeting bangin ya syong para mangi ya kajing e ban ra kan new educational policy mentah August